berkah. Kano misi sa takad isong sambayang. Kinarahingan asundu pingin isong kerjaan surga. Kasuwaban iti unsi kawi tu harap kaguhat. Kasiwatan dahay kano dat kapagisiso maya diti keke armi susuwab di tadaw dabay no. Kung si kau Tuhan tu nunu na pait awayan dahay mantadot. Boros-boros no kasuwaban na bay no. Manahak dahay dot kasaguluanan na kapurimanan. Gisombo sayra na padabantalan dahay nga miloh dot ay manahak da tutudok kumadahay dapain kurera landet patut tamandahay tanudo. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Paboras ko sa nong kaswabon kumadatid insanan. Puji Tuhan tu insan po dot akon makuka insan nga kasari-sari tokod ko pagyampay iswanggot sumambayang got kaswabon. Iti nagit kaswabon da bay na nga ako usang ulunan. Tu haro di mongompot to kaswabon da bay na hologod to mo da tunilat bonong ay. Bonong ilo ko bongkok. Ina pwede naratian nga bonong ko nga ay hingga ang agayo hindi bonong ko bongkok. Iti bonong nga agumo at ay ko bagi agumo bansa daw agumo tinaro. Mantad ko agangaw to mo dilato ni bonong nga rohyano ko dadi kaswabon po ba na may badada kayo roito nunu no ngaran da bonong. Nunu no ngaran da bonong git ay lando kayo. May bo. Pontong. Asya naguling pontong. Pontong po nga ikailad. Mangunid tung kadigi pontong. Ilo na po kek kamnunudit karitan lo. Pontong. Buhangkut. Kurutok. Kurutok kalatil elda bonar. Latil pangunguni. Tu haron mo tiget kurtok kadi kurutok nga to dit pumuran ti digi. Pero nagi limo kardi. Gorotot. Sai. Bongkok Taiwan. Bonong. Turu nagi. Iri napamala gi harap masuay. Lebih kurang turu nagi at ngaran. Save. Harus save. Guntomo. Hindi. Guntomo. Kayatut. Kukura pamadi ko mo na kayatut. Wakung. O kayatut mo nga kayaput ko kayatut. Iso ikanto rigi. Hopod nagi oy. Tagirata. Takang. Frog. Sige taralo milo. Takang. O takang no po di tumanudot tabarag. Bantak. Podom limo no di. Kiti. Ay madi sa karait-rait do kundoy. Kiti. Kulut tayak. Longut. Podim turu. Takak. Kata. Langkang santut. Kon gadi ko bonong langkang santut.
luntid, bonong ilo luntid ilo nga itay so okon po kapi ako nasukod ki puntod. Doon na po daw miso ngaran daw bonong Thailand to ko. Nga sa kira na pod sa ngugulo na kum yudit ay kori ket taho pod da Thailand ko. Nga itinohot ay kasadangan to katid sa ira na pod. O pagyuhupan dati nga gumo na Thailand. Sarundong Mato. Sarundong Mato. Ba naayay na diho ngaran na bono nunuhit hara bonong nga punti ka. YB bonong ay suway ni gadi. Asasaraw ko no pat tumanud dait cerita dongeng. Cerita dongeng got right ko bonong nga harahi ni popitari dot ay kara nuinuman pitorio di hoy. Takang kari. Takang ge. Pitorio nakatit kara takang. Irin dot ira-kira kanda tulun ka. Sa ira ano pa din numan pitorio sa ira-kira katulun nga ika kadi karam itakang nga ausan. Kara kakadi kara nga kang kakadit itakang bunsuto na di. Tapot kay sarita dito di. Nga milay dati borosan dat cerita dongeng ibarat dia di. Oke. Jadi ngono po imbulay lot umahan ko nagi bonong pelajaran iti kago hoy. O gumo masarita pasal la bonong ki. Iti bonong nga iso mantadet numan kinarahengan guno antakan dat pinapori ka tatusong kumadit Mesir. Katak ki. Kamuno po nga iti na po bonong nakasuang mati kitab. Naging nakasuangat ay nakasuangigi manok ki. Pirit nga nakasuang bonong ilot godu balalang manok putik yun nakasuang putik Jadi ako niti pamakaalang-alang ilo bonong ilo. Intano pa da miya galidit ay seguno. Ay seguno kakitanan dati. Nga ay kung balid numan da kinarahangan guno isuanggot ay papakitad ko gayoon do kuwasa di siyo kumadit kerajaan Mesir dilay. Jadi kung sikaw dit pininsingilan dati right ko bonong dit kasobon bay no. Lebih kurang doon na hopo dot bansa do bonong dit nilan dati di kaswabon bay no. Ino po khotbah di kanihab nga nako minoy nakapagyampay to kod pira-pirat kombalutan dahiti dahilod Kitapol. Gereja Kitapol di kaswabon kanihab hari Sabat. Nga no sonongot ay ako ni boka asonong iribo adi no sinondot kopi yohot nawayaan montok doho. Tu momoguno gyat telegram mo hilo bo. Itino pa telegram ko nga amo kumbalot ay update. Di haraturas boros na di. Kai nagidim umbalay ko minanadas nga kita nagidi turos nga ya dati di magapil pakaguhoy nga ay manda sumano manta ko kago Oke, jadi ino po hit sa dapon kanihab nga nakakita ko isa og group. Haro nagi pira-pira ipagilitan dati kita kud iswang ka group idi. Ikarait tot ilotakanon dot imilad akanon iti sang impasi-pasid milad akanon. Pensuang lo bonong hindi mo.
umbal na di ti sangulon maman po di siya puro busaot o nga video-video YouTube bot right ko ilatakan nun ngay ilot hingga akan hingga amo. Haro iso nun nintangan ko to ang naruto mo mo. Haro iso nun nintangan ko nga oy o buli-buli himo ti gyahot ay pangimbulayan di siyo. Ako na asalan o sukong tamo di pinapuenta lang to. Man no po intangay ri nga milo i-komento kod ino po panambarasan siyo nga ilmiah tumod man tadidit it no kad tumod di siyo bo. Iho na po kita dim ako no. Jadi ako nakano manukay. Ako kare katamya galid di. Karalom bot ay pangimbulayan. Man tadit ang Pinay. Mimbulay no di isu ang ginawkod. O sonong no harohot pedalaman Alkitab to ko. Hali piad ilon pada nga ilon ni kamo natid susu nagidang minuman susu nagidangay lo bo nga ay kada borosod ino po hit o kita datid ay say to mo didi nga isay no ko ilon iri nagi ikaratu dati. Jadi kag sera na po no kita kuri iso no po man tado ko ginawaan ko nga ipensuang ga isuang ginawa ko sa kiro-korohian da kinorohingan. Tahun depan alalay ay orhay na rin bulan 10 na bay nagi. Tahun depan do patulan. Tahun depan orohian ko dot ay harod insan sa minggu iyati na po nga kaano to ko dot papaharod belajar bersama pedalaman Alkitab. To koy asusati right na po ko mangigit at isuang nga pelajaran o gumu to koy o gumu ilo mo sitar dati o gumu iti kambulutan dati hiti grup de imilod ay mga hak di pinsingilaan miloh da popointa langgit imbulayan ngay oilan da dati da pa yung kukuro okay miagal di Elder Edson miloy silo nga amo tinda abuli mambulid tahun depan tahun na bayan na abuli mambuli tahun depan na po ano di abuli mambuli. Jadi mila takay man ano atimpu tantuan hari nunu jam kopiro yedit aramay no matiri abuli man takon da zoom to it milod maginsak-kinsak milom maginsak-kinsak milom magiwat-wat umbala nagya ngay Telegram miagal lagi reja kitapol ay si salad miloh pamad video call Telegram idid piro na pakusuang tinapo WhatsAppom piro na tulon Telegram buli manta ko video call Telegram isay po yung suang katua kalas Eldoroni manta ko video call Telegram mo kago minsawat na hot pandudok dahil Telegram. Okay, bahin na po dihom pelajaran po dati nga isuanggot ulangan book padam iso talun padam miso ulangan 31 ayat padam 4 hingga na po orikat-rikat dati lo minanggigit at tulo na po at panamarasan dati nga hinggo lisakon dati poboros na di kinarahingan kumadi Musa topot kapihom oruhay kanamatidi dat ori katatimpu de iya na po nga apatay manta didi lahawa na Yosua erikot ko miyampay dat hiti de hiti kema pertemuan moy dat onuan kunday siyo da susunod perintah may na di Musa lahawa Yosua
om minedelo rikat tahirid kemah pertemuan. Isa ikontungan kumadi Musa. Hali piah dot aisyo nakanud minongigit tidit tulun-tulun di siya sendiri dari numikat tahiri tanah Kanaan. Okon po kay kamoyan na nakalahing siya. Okon po kamoyan dat sakit tua. Na kamoyan kuno po kontungan nga nailan di siya sayra kapatayon di siya. Hari do ko kailan sayra kapatayon. Sosorohon na kamada ko sayra ko na timpunan na najaruman na duwan numati taon kan. Ay so numati kailan ay mangaga dat popoilih dat sayra kapatayon dati ti. Haro nagiit 2-3 tahun ka nga. Stakata po doon dohom pokari ko to teknologi dati gisambok kailan manantu na kapatayon na tulon. Kasusuan po nga ay mangku ako ni ko point tapot kapiyad iri. Kamoyan dat aga-aga na rin mo. Miyaga lolot ramalan cuaca kagadi. Selagid bersifat ramalan kamono po nga kontok ko amo nga ay kasala. Ramalan cuaca mintok konom tumong mamutong ga suab. Nakai kanungi aku darah karasam. Ayay napopoli ramalan cuaca gitu. Nga ramalan kaping magya. Jadi iso kontungan kumadi Musa do isiyo na po nga koilo hisiyo sayra dat kapatayon daw. Iho na po koilo kud sayra kapatayon ko tokoy. Untungan no kuno hoy. Dat iho kasaro lah. Ay lano na po sa ngira, miloh to ko no kapiyad popondar ako po siya dati. Miloh to ko dat mangintong hinggo na milo iapatut tat man kapiyo pawon sayo. Inoretan di kotbad hilag gereja kitapol di kaniham. Dot moy tokod aiso no daho bohiton. Miagalot iparay man toko bobogo toy ko man dati ogiko nga man nunda dati atapay kipasan onginan gisombo ino pondet tapol-tapol nga paydo tumilib. Sayra dat ogiling o kisari paray ahatapan no kago dati mongidudit parok mongidudit pun moid aiso no dando bohiton di wagas. Kecuali kumiras gitu. Nga kumiras apa ampay-ampay ko na membunuh. Kamuan po nga isa harapan dat kasuang surugat di. Nga kamuan pala dilo nga isayra ikapatayon dat it okon ko tinamod dati. Otopot ko piyo kalabonong we. Dilo no mangusay lo kasuabo na ba no. Nga iso ikago kontungan kumadati sayra dat ato ko koilo do sayra kapatayon. Kamuan po nga mono koilo tokod sayra kapatayon dati. Teka dati oy lanom sangira. Nga kanu toko dot monotos toko nod minsamok kumakinorohingan. Ilo na dalag bagi. Ayat kapadam 5 kinorohingan minintalang dahiri ke mahidi maya dot tiang awan ino padihit tiang awan ni dinga paingkakat tahirid pintu kemah. Nakurtu mintalang kinorohingan da turos kopyo. Misok lisok poesya ki it malu-malu. Kani ka malu-malu ilo bo. Akon ka malu-malu kinorohingan lo tu apa pa kita turos nga ay lan to kono sayra na pod iyati miyampak tumagwang ka kinorohingan. Kada borosod kinorohingan. Tulun lagi itulun sa pitulun lagi nga modosih to kono sumuno.
iso ako rohian kuti mamakai sampun na kabang. Yeah, oy. Ano di tunan ko monon sipik. Ay, sige sipik. Monon sipik kagud oy Tom, hingga po katutun ko doho. Nga, ino po di hari Jumaat. Ino po di hari Jumaat. Miniakud hilad hadwe. Hardi sangulunat gondrong. Gondrong kay anaro tabuk di. Kori ko tahitid. Paras dadaho tabuk. Kusay-kusay. Ako ko tutundi tulun. Oy, libit kasyo. Tukom isay di lot min ko katunlo katutun. Poem pakay ko iti mas diti katutun ni siyo. Ay, oko ni kanto tulun osadu iti bobos ko po mangilad isay anaro tabukot o mulutan nga ako no nakatutun. Tabi langgar SOP nga tabi nga siyo. Iho nga mau tidak mau pinatunoy lang on it ako ni kami naburasat ay muli ka na di kopyo ka. Ay, o kita kunayad live ka sa hari ka no buhay kasyo. Isay diti barang iti. O kita kunom, oy, tambalot ko boti kasyo. Isay ko gyadi kung di ko saro dia ka terus terang lah. Kada namin saro-saro silak mo titulon pasunuda na di siya ngaran di siya. Mantadet tingkatan 1 bisa tingkatan 3 ihad isi saat kalas sa sinmikul. Isi nagi manudok dohod. Ay lasiyo logodan kumaakaw ka. Tulun dalanas. Nga ako ni ko anggota to ko rin. Tambalot. Kada kamad hinat tumbukan ti amoti kamoti diratid deh. Ay lasiyo logodan kumaakaw. Isi yun, manuduki logodan kumaakaw kaginaw ko. Hiri na dit ay hinga din ng ano. Numano dondo kangkong. Mini ako hilasang pagunan. Nga kaguguli ko tid. Na nakaguli ako na diham. Mamasa ko pod. Mamasiwalay ko kasi. Kamo na pa itang Pinay nga. At ako'y asang ulo nanti. Okon na pa kami ang pa ito kalabonong. Okon ko iati ngay. O gumuwi kambulutan dati. Buli jadi tambalot na kayo. Muli jadi tambalot ko. Kano damiampay dati monikid kaswabon teko tikid-tikid timpo. Milo nagikantad miya galo kinarahingan to. Okon ni kamimbulay, okon kamoy panaypot o sanong kaswabon. Nga imintong poro hiandat mintong na po. Yati nga sarut di ba? Imisak-lisak malu-malu ki. Mo ito ko na ulay diri Zoom. Mangintong ang isay nga tulun-tulun dahiri. Mo ito ko na hirid YouTube live. Mo nadhiri page. Hiniko diti. Hiniko ka. Yan din na rin mo. Jadi, sa kiro na po dat mimbulay kinorohingan da ituras kopyo, tulun kopyo, tinan kopyo. Makukuro na yun Sebagai tulun na nakaduso. Ato ko kano dat ay kokito da kinorohingan. O gumu na ay kantakan dot sira na po minta lang ang kinorohingan. Nga iti na po tulun nga. Milo. Minsan ta daw kumbalo rumikot ta kinorohingan dot popo kita turos daw kumat itulun-tulun Israel. Nuka dilo. Iya na po mo kamonuho di Musa. Akasap. Korongon itinggoron ko po yung akasap. Pengkuro to kaya ti makipipiyo. Takoy ko kita turos kinorohingan. Turos sa giragon. Turos sa giragon nga. Kada borsa rogon. Tugarang gi patangkusan nga. Kasaliwan nga na dipok. Rogon nga mo. Dasit ako na ayub-ayub. Hari tiget. Okay rapanun. Okay to mo. Iri naging nga mo. Dasit ako na.
Omnu kadi tulun-tulun dat setia kumakin rahingan sera korekoton ni Yesus kumendo. Ayo lo kasapit kobontugon kinorohingan. Gisa momoy nari katit nuluhon dawat ko Tuhan. O tungay na yahed ay katahan. Doko kita lo kemuliaan kinorohingan. Jadi orotian kinorohingan ay kanta kanumia galidi. Gisambot minesi rikot maya det tiang awan. Pademonom. Boros kinorohingan kumadi Musa. Ila ay no. De iya na pumati nga kanu ko kaundarangan miampai di kaukihannu. Om iti na ponda tinaruh iti nga tumungag nun lo. Om sumapi borosku. Om nagi tumanud de kinorohingan de suai. Hinggo det ina pohi kinorohingan di nga ihiritio ng diolo. Hinggo na po nga diolo suango. Diolo na po nga monong kiad doho. Om amu tumanud di batosku. Pinibatasanku. Ipinokogosku. Miampai diolo. Pelajaran sekolah sabat di kanihab. Perjanjian inori tanda ti. Pinupo kita iati na poti nga. Tulun-tulun ni kinorohingan. Om pinailah mantad di kinorohingan kumadi Musa. Di ilo na pumotindat. Tulun-tulun nulo nga tumangkid. Korikot na pondo ilo dihirid. Koyonon di tionon idi nga tumanud na dilo dit kinorohingan da sambahon dilo dohiri. Ay osadu miya kumadati lo. Kada borosad ikinorohingan ikaw basanan di tangulun nga tanudon ngay. Ko ito konod ikayonon dawokon. Buli jadi da kumaraja to ko. Ito nakasawo dohiri. Nakanudat ay koing kokoton dohiri. Miyagal ko iho hitid sinulihan suk. Harodiho tanah dat tinahak ketulun dehilod kudat contohnya lah. Hilo kudat. O ngayon kuno di hilo. Kori kata kudhiri manuho kud iho no po nga miyagalit otorimo ditulun-tulun dahiti. Hiri kininan di. Nunu na padihit. Pawon sayan diolo. Nunu ko basanan diolo. Iho nga momit. No kuro. Manuhdot otorimo toko dahirid. Kinayanan hindi. Muntok da kayo dit. Mikaruhang. Isusuway sa pisuway katumbayaan. Labi panda di tangan duan tu tumanu di kusay. Korikot kau dihiri keluarga. Misuai katumbayaan. Hari ginawa dati dat torimo ni di keluarga bo. Aga timotiri. Sakira na pod kapuriman kod amu tarimon ni dit keluarga dit tiwanan nu. Orwol ginawa nu. Ada-adaan ko yudit apusohon. Yudi mo ti kapurimanan ni di. Jadi mantan ko kapuriman ke yudit ay tarimon mumbal kanon dad magihumbarala dat pengkukuro kod otarimo di keluarga dit karuhang. Om iri nandad nunay ko basanan diolo iya inda nga iya nagimang kundo ada adalan. Iya nagi lumab pain labil pain maha-maha ko it tulun nga i keluarga no dahiri. Iri nga korotuon to kay mati ki. Jadi montakit ko ngayon ikay nandawago patatapan na dati ginawa. Pengkurot ako na pod ikay kokotan dati dodondo. Hingga na po ko ngayon dati pati lambus takon agirot kumakinorohingan. Kada takon na diruday-ruday. Tu misimban-simban watik. Wah, nga pengkurap ya nga sekira hari atapot ko pia di miagali di kinorotuon. Apo bo. Apo no sadu ko peri bo. Harap po hat ay peluang. Harap po kasiwatan na gumuli kumakinorohingan. Iso no po hat
pamurai tanda kinarahingan di tulun-tulun dat sumap teko tumongkiad man tadi boros-boros daw nga berzina. Berzinah kadaw nga noritan kinarahingan dat sayra no pod ay sumap to ko boros kinarahingan tumangkid to ko nga inapay pinamurait nga berzinah kadaw. Komo po nga agat di mo tilad it atapot ko piyagi. Nah, mongisok pati pelajaran dati hana-hana musan taon na. Mongisok no pakulam sa umbalan dati bulan 11 na po nga it popondas nda dati. Man pod mongisok katulan pabay no. Antakan na pondot di nga iti no pondot kat iti konto tagod doho nga malab-kalab kumadiyolo. Gisombot yolo na podihom ay akan yolo asaru yolo katarimuh dot tusung nagi kay garitan antakan na podi nga mo borosan yolo dot kaninangku ka iti na po tusung iti nga nakontak kumadati mantad ko kinarahingan na po nga ahenod ipagilitan dati kanda dilo damuhot. Nga yoho na po hom popolisa ka kuna turas ko kumadiolo dat antakan idi lumisak ako na kapyo sama sekali total sama sekali pada waktu itu menyembunyikan wajah ko sama sekali pada waktu itu kakuan na po nga man tadi insana nakaratan da iwinan sa idiolo hinggo da iolo na po nga tinumoyngud kumadi kinarahingan da suway. Kamoyan na pa nga mo na po, tamo ti ka pa kinarahingan dat kada ako na dahara kinarahingan da suway ka. Hara na pa kinarahingan da ko suway. Tumoyngud ako naman tada kayo. Tumongkiad it. Kumoyli. Tumoyngud, kumoyli. Insan dat nakairak ako nakarangot ti kumoyli. Antakan na po di nga nakongoy ako dihirid walay pastor iyan di Pastor Albo Tarambating. Kasyom halaso kasari tolong ilot kipaso di sawat litang kisus kasyo. Nga miloh nagikanta dati it kipasot imikoyli pikoyli. Mikoyli pikoyli. Koritay siya mikoyli pikoyli nga ato po tigad harga inupagay kipasot iharagakod teko ipoylihon dati diri milya nga man pagya dati pain siribaw ilok daw di nga kumano dilaw ato po tigad kipasa mikoyli pikoyli mitayngud pitayngud wala dilo kadaw tumayngon da dilay kipas tumayngon da dilo mikoyli pikoyli sayra na pod ay tumangkid tokod kumakinarahingan da suway pananudan da suway kinarahingan nga kumayli no kumadati tumaingod ni siya iralaman na kago dati nunumadi la kinarahingan da suway ilo nga anaru himotili itong Pinay hari kaborosot ay sayra na pod inapohit iti piahat pangingintarusan dati bo iti karaja dati sayra na pod iti na po kakaraja dati nga it nuridit yadi kita lebih utamakan mantad ko kinarahingan pono ko kinarahingan na rin nukad di kinarahingan na po dilo nga tiyan diolo mantad ko iti tiyan dati kumaraja to ko mantad ko karaja dati haro timpud adaan dati kinarahingan kada ko no kaili ragang tindok
Nuno pa kagoy kaubasanan dati det it milom momused iyati na pa nga katangkid da ay kumakinorohingan. Iti pikaruhangan, asaro naging mati kawaya ta na ti pikaruhangan na misway katumbayaan. Kagumuan, kabanyakan, ako nan dati dat ay inapahit pananudan dati nga sumusuway. Hali piad kadatim ginawa ko na pati kakali kumakinorohingan ka. Iya ko nung kinorohingan ako ilando. Iho nga ako na kay latiad dihay. Iya kayo nung kinorohingan ako ilo. Panatas na sumuko kumakinorohingan ng paingkukuro magyadit ituan o tapatin ang kugati-ati ko paingkuro kumaditi. Ay hari simbar kinorohingan idi. Sayrad o tapat kapiad iyati na po nga makiuhop manguhat kumakinorohingan. Ay, hinggot ako na didihoy. Ayat kahapadam siyam. Manta didi man pasuratad. Manta didi pasurato nod isuang gasinding may napatuduko kumadi tulun da Israel. Mano pailiho dahilod kabang diolo may itinapasinding iti nga osilid saksi montok doho kumatulun Israel. Iri nakasanangan dot sera na paburas kinarhingan nga silihon dati sinding. Tu sayra sindingon dati osaraw dati. Sindingon toko osaraw. Agumo nala sinding-sinding kat karait tat ay panudukan da kinarahingan. Boras da kinarahingan. May na siliho da sinding ka. Kakitanan na po ila na po sinding-sinding ga rohani, lonsay rohani nga patut na po sayra da sindingan dati kasaraw ta ko na kinarahingan. Nuka kinarahingan kumadi Musa, may napasiliho da sinding. Pailihon di kabang-kabangit. Tulun ngayon Israel. Iri na daralandot adaylo apalin. Nga hinggo na kadain sa lawo. Iti sinding ga da minamangon. Hinggo nga hino. Ipaginuman. Hino iti sinding ga minamangon. Ondas kadida ko it sa lingi-lingi po di kailo na ngayon urang puti. Muhan sinding idang kinarahingan. Hari man kutimpod ikaira-kirakan naging dahi sindingon. Kanga lasu-lasu na talingam hari ni muhan sinding idang kinarahingan. Irak-kirakan nun do. Iyati it or-waro ko po siyon. Muhan sinding kasari ito kayo idang kinarahingan. So sangulun to ko muhan sinding kasusway piya katumbayaan dati. Muhan sinding ito kayo idang kinarahingan. Nga imagya kasari. O sonong nadahada sayra na po, o sinding dati nga, o saraw nadadatig gumuli kumakinarahingan. Amen. Iyo dadi wo, kadada isinding ngo tomod, kadada ikabang ngo tomod. Haro kasinding got rohani dot ikaramayan. Haro higi. Nakumbalo ko insan dot haro minagangat tot ay hari jadi. Hari di keyboard. Suho tu tatamu gyud antakan idi akon katulun dahiri kampung ini. Suho anod. Oh, iya mo sinding ka. Kaubasan mo titi mo si tarot ay ataman ko pi manuhu mo sinding. Buli ka mo sinding mo sitar. Sakira no pod hara karamayan dat it anggota pi anggota jemaat kawin gereja isiso hugama paingkuro suhon da kayo mo sitar mo ipon sinding kamo. Paingkukuran ni mo ngigol suhon ni dati mo sitar ko amo.
Mangilag, iho na po mangilag ako kayo lang mangigol. Iho po nga kaira ko pangingigol ko kumbalo sa sangulon, umbala diti manari, manari ngay kayo lo. Harunon da kawin, "Wa pastor, manundig ka, suhuan na suminding ni pastor, buli ka rin." Pasti niya ino pa'y sinding-sinding karamayan nga kagumuan dang pamagunan. Eh, no kanda di mo sitar. O buli hara LPMI ka, hara LPMI ka kasi muhot. Paingkurad ako pandapat, o buli ka man sinding nga masitar, sinding nga pamagunan. Boros ka piyom, minatok mo ti dang pamagunan dat sinding-sinding. Iri nakuan gisam ka pa man say nga sinding ka dan pamagunan. Nga intangan no po dati ila mo sitar nga iti pamagunan gi. Nakuro tu ami lo. Kon ko hila suruga hilo lo. Iti to kay pamagunan iti. Om oilan ko dat gumo iti mo sitarat. Ay, topot ko piyom, minatok mo ti lagu dunya ibo ka. Gumuy mo sitar ti adi. Nga kagumuan na pun nga sayra na pun dad asilim mo sitar. Mangilag nun dad may pansinding. Nga minat ma. Minati mansinding. Nudi pisuayan na masitaram iati. Mansinding ng pamagunan gi. Iyolo nga panano da kinorengan. Iati nga panano da kinorengan. Iyolo nga painsuwangi dit. O nga ikaw no paimpuli pamagunan. O sili ko sasi ko ka. Iati nga isoy. Nudi pisuayan. Iyolo kadati iyolo. Di orang pastor ka. Iyolo mo sitar. Iya nuno. Iya ketua gereja. Naurapan ka sebagai ketua gereja, pastor nga urapan ni sebagai ketua gereja. Suaya pun dit ikomondatid pastor yang diurapi, milo na mamansu ka. Iri nagenday komondatid credential pastor. Nudi pisuayan. Pastor nga mangkat takano, iati nga mangkanit takano. Kumono po, iyolo nga haro kasilapan, iati nga hari kasilapan. Amo kangam. Amo kangam. Umbala di mo sinding mo sitar nga. 1, 2, 3 lundos kan. Ay, susuhay. Ay, isay dilo kan. Kutbanan day siya nga inapay osaro. Dati nga ini, 1, 2, 3 lundos na saraw. Nga ipan na raw saraw, taka na rin. Tapat ka piya ba? Gumo pala sinding gadang pamagunan dat it miloh dat manungagot samangat piya dati. Bahkan ila sinding pamagunan nga, gumoy sinding pamagunan milam mamagayat, mangimbayat dati kasaraw kumakin orahingan. Saraw ko hit haro hit tanganganak pod hitid dahay di lain musimbi tadi ko tahurila. Ino po hit sinding ko top kopid antakan di nga kumpulan MEY, kumpulan me. Saro kay pod ako sinding nga kumpulan me dahitid di ba? Hari Sabat. Pansinding na iti sa tanak. Oh Tuhan, berikanlah semangat. Uy, hari Sabat ka di so nga. Karay tiga Tuhan niri. Karay tiga Tuhan niri ka. Atau po mo tiga. Oh Tuhan, berikanlah semangat. Kani ko Orogon berikanlah semangat. Tuhan niri ton. Ila sinding ka pamagunan nga harohi it ay mangigit dati kasaraw kinorohingan. Nga gumo na magay sinding nga papakamu amo mo ko na
nga aramay iri ni ket aramay boh, nga pandai-pandai to kana mumpili laki. Haro di naka-right di gulod, nga siyaw na pala. Mantad kan tadi ka monsinding ako di pamagunan harangay ni ma-right tet grup DM duniawi ka. Iri no kakuaan det monsinding ako na pod pamagunan nga kada dako nga poposo dahiri grup DM. Tay ka i-grup gereja. Tu haron det iti na po ginawa dati ti sebagai tulun nga tutunan ko piyad. Ay. Tutunan to ko piyad iti ti bo. Dong kinorohingan dong pamagunan gi. Hiti na punda nga iti ni kumandatid secular. Iipintangan. O kon ikaw dong pamagunan ka piyo. O kon ikaw dong kinorohingan ka piyo kakitanan. Jadi hari-hari biasa dong pamagunan. Hari Sabat hirin tutunan di ko piyo gi. Ata ka insalawon net. Iya din na bagya ginawa to katibo. Hari timpo dati dunyawi ka. Dong kinorohingan dong pamagunan. Moy dong mangilag to ko dit pamusarahan dat dong pamagunan ka pa ka nagi post dati nga sa Kiramilo ino pa ipapakita dong pamagunan ay timbang-timbangon no banda gi. Nung kalataw to kanti karati to kan di ba? Ano parati na insak ko na gina ade. Okay, jadi iyati kadaw nga milo to koy mumunsay. Santab na pala magihum to na pod ayati ikorohayan dati o man to no supuo da sumili da sinding. Moy dat sayra na pod o sinding to ko sinupu dati mantada ayati di nga kasaraw to na kinorohingan. Kasaraw to na kinorohingan. Moy kada pod asaraw kasari ni karuhang no. Mamunsay na sinding gat muntaki karuhang no. Guntagod na po. Guntagod na po siya. Manaw siya sinding gat. Guntagod na karuhang ko kagi. Tu iri ni tasaraw no di. Tampinay Serina. Mbala sumaliwanom sumuang kago. Da sumakot no. Okay? Jadi may nadawon saya da sinding moy asaraw dit pananud nga kinorohingan. Tu iyo no po nga mangigit ako diolo dahil tana kanaan. Siyaw dahil tana di pinabatos ku miyampay da sumpah kumadi ko kihan diolo. Hinggo da inapay kinena ni di nga mabay-labaya susuham nagi paha da pamaswon madu. Iyala no padi nga makan dat gisamba ayahanam alamu nga iyala no pohom tumaingod kumakin orahingan da suway sumambayang kumadaw. Iho no pandati nga ada no ko diolo ibatos ko pinibatasan kuhom iyolo nga adan diolo asap diolo to sekira pod iya sebagai sangulun pemimpin wayoon Pinoy lokod paingkah mati katutukan nila tulun-tulun nulo ka kay apanganak isuang ke gereja iya sebagai ketua gereja 2023 na pumuti hana-hano ay iti anggota gereja anon da may sambayang ka ila tanganak no pailon tiya sayra na pod apatay ko ay so no hot gumirot ay so no tumilambo sa isuang kabanaran sumusuway ngay mati katumbayaan di lolo ka ay orwol ginaw to ko tok orwol mati jadi pingkano hot pinaintalang kumadi musa ako no po hino ilo no pondot tinarudot ni gitanulo ilo bangsa Israel
tumanod na dila kinorahingan da suway. Sebagai sangulo na wayoon, iminanghak dilo. Orwol mo ti ginawad di. Miyagalidit. Miyagal na pa dati sebagai sangulo na mulahing mo. Minonotos kono dat minanghakit tanganak no. Mantadi tokoro angatan may gereja. Sontabi na ilalaan no. Manu na patudok ko kumaditanak. Sira do nakagayo. Tinumong kaya di kasarid isuang na kebenaran. Orwol na ginawa. Okay? Nga imusa na polom. Apoy siya na kakito. Pinoy lo nagi. Kumuno po nga iso o takanan. Iso nagitakan kay koinsok kumadi siyo. Kakikitanan na po di nga. Ay di mo jarabi pa nun. Ipangangahak di Musa kumadi tulun Israel. Iyati na po sebagai molohing. Kakito takot di tanak kasumansala. Kadang-kadang gat papasala takot na dati. Iho di nakasala iti ka. Nga no kadi. Bukan salah ibu mengandung. Ay lani dati da saya sumuko di tanak. Iyolo na po nga haro di loralan sendiri. Haro pilihan di lo. Bobos pia dati mamusus. Bobos pia dati mo nasihat. Ikamundat katuro ko pia ramuraha. Kaduhong kad iri pilihan di lo. Ano milo? Imusa pa yung kuro. Iho na pamusam ato koy. Koy hado ko na tasaro ko. Dahiri. Hiri ngay ko antakan di. Sa kirot iyati amusake. Hiri tokod. Miyampay ditulun-tulun ngay. Iya ang minangahak dilo. Kapatay ko no. Nga oilan nunod ako nakaruba di siyo dat. Sira dat. Korikotan na kinorohingan. Atumbayaan ako dat. Hiri na musah dat. Mamuhandom. Mintong. Ikamandatid timpu-timpu da kalimpupusan. Tu oilan no did. Isiyan na pa nga matay. Tumbayaan ako Israel. Mintong na siya. Keluarga Lomini. Keluarga Juliana. Keluarga Jebit. Keluarga Sairin Sologi. Isay na madilo at tumong kaya ditihoy. Iyo di kanto. Iyo na mo mundo. Iyo na po musam. Iyo diyo ko no. Keluarga Salina. Keluarga Santani. Ayay na mo marahin. Aya, nontok ko pagumbalan at Aswaw channel. Nakanto mo manawlo oy. Okay. Jadi, miyagalidit hiri tako na po kinayonan ni Musahom. Sudu na ginaw no bo. Orwol. Ulam kano ako pamiyampay keluarga di limong iti kasyo. Okay? Ailanom korikot pohi keluarga di Paulus Piloh dat hilot tanakanaan. So kiro korikot nga ailanom piro pohit o girot kopyo dat tumano da kinorohingan. Oh iya. Orwol ginaw gi. Man nagidati soroho nagidati nga Orwol ginaw. Atumbaya ano kun ipagilitan dati o gumu iti keluarga dati dat miyagali dinawayaan. Iyo kayo mikaruhang may kasari kayo sambayang. Tanganak ay so natiso piya mo sambayang. Toy ko itanganak mo ngoy imulahing amo. Umpay ka no let kakitanan kasunsudan di pinasunod da kinorohingan kumadi Musa. Paying kamo ti katutukan iti tulun-tulun ko ka. Jadi puji Tuhan iyati na po tim hali piyah dat ay agumu nahi ipagilitan dati kawaya dat kapolidon isuang na keluarga tanganak dati sumansala sunudan dati nga kadang-kadang kapoporwo lagi ginawa dati bo. Mo ita kanak mo rumikot ko nakamad may sambayang.
Tay kaguli ka man ta da gereja, mano na paylo itanak no isaritaan no dandad paingkam ti khotbah di bay 'no, no kadilo, "Oh, iyo di pamaki," kano gid mangumang ikarangan ipapayhit na gi, aron itawayan dati miyagalid di. Arulo ginawat ako nga ay ikalansanan dat haro pakasariot kasiwatan diolo mahada dat man da kinarahingan papurimon ho itanganak-tanganak dati dumiyagalid di, imolohing dati dumiyagalid di, moyd aday lo ti lambus iswa nga karotuan. Sakirad iyati sakirad iyati imo kinangodon dat iyati iti nakatangkid. Ay so naralan da suway, I will go to kono, gumuli to kono, itin ilo nala imbulayan to lobo ipanginginsok, kurayan apakay naman ti dila BGR boset, kurayan po kato ka, kurayan pondo. Kano po kapiyamumuyam kurayan po. Tapos ti matiri, kurayan po. Inano po pilihan no, inoralada pilihan no, kurayan po kato ka. Ay, amoy sala dat iyati dat isuang paganakan nga suguluanan man tadto kolo. Kuno po motihin 'no, kad imolahing. Paday kalansanan kuno po hino iyo kuno po nga ogirot kasari kud katumbayaan ka. Isay no koylod pa'y buros dati miyagalid di. Gisambot nakapaguluto ko gisam napatay to ko asaro kasari di tanganak. Iri ninigitan di lo. Paingkana gid iswa nga kiarat min susuab dati ti. Ang pupusan da taon do bay no. Ay so no pati kikiar dati son tabi na yung bulayan dati igitan no dati. Alumis na pero ba ta kago nga na miyompot po di lumanok po potapot koylo ko kasi koylo ko mantad ko ay nakampay ako dit kikiar min susuab dati nakaguli ako kinarahingan. Karuba ako no po daharo ti di pay hadan kuno po hoy. Tu apuri manandat ay itino po kay sisan dati nga pakayon gunoon kapya kinarahingan. Atumbayaan ako mati gunoon no kapya kinarahingan ikayakinan ko sa bagay monomboros. Kayla ko dita tuwang bay no ditino. Tapos tumam ay so ko itinat por lunad I will go. Por lunad I will go ka daw ti pangkotbad min suswabit ti ba. Kako di piehom pay kuron maditid patut insap na datid mo kuno po kasadya palajaran. Iti kaswaban bay na nga boras kapim kuno kasadya. Langsung ko ta kuno kointong. Kapasik kuno di pukul 3 siodop. Kapasik pukul 4 ulur dia 4:20. Pi WhatsApp ni di PM aku di no kasadya pelajaran. Jadi peng kura cuti kabay no kasyo. Suti do pawatan di siyo hoy. Suti kabay no ako no mga cewa kani makikinango sang ingandad ngay. Moy ako pati dila jambanam mahain dad anuan na kinarahingan dat inspirasi dadamot hila jamban. Iri na sayra no pon nakarikatim iti nakantot pinatudok ka kinarahingan da palambusan iti ka. Iya di no. Iri ni kamanda Indomie. Nga Indomie piya nga ilo no katumbayaan ko. Dagunoan na kapya kinarahingan iti kay sisan dati dumin susuwab. Kada ko borosad iho gunoon. Gunoon nga ito ti. Iyo ko nga gunoon no kapya kinarahingan da mintong. Harohi ginawod. Ano po kwentong nga miyagalid dit. Uso ko pa kapasyon. Uso ko pa kapasyon da antakan di tadaw di bo. Iho nga yun di.
Aiso no pati kay si sanda ti misusuab nga ino pairalan ko posyon kud antakan di nga angay atur. Ako no kailam no kurti edi. Irin no kumuan kud tumbayaan ako no iti no po kay si sanda ti nga ginawa dati do mo giampay isu ang kabaktian iti. Nga isuot ay gunoon da kinurahingan kuma dati. Hari kalangadan dati dot rumikot kuma kinurahingan. Aswayan ako no. Tapat ka pa bo aswayan ako. Iho no pati ay so doh kamimilan iti. Ay so sikul. Nakasikulit taraat la. Right na po ka kitab. Pihagalon no po di susway. Kakita ko no po di lam ay. Apurimanan ko iyo ko pa di tikus-tikus at o kita ko nam ato kay. Puji Tuhan nagidit kombolutan ngay komilo tamod bo. Tu jadi rujukan ko sumo no. Iri na kumayan ko gunoon ta ko na kinurahingan iti. Isuang kay si sandati. Iho secara pribadi serat gumu na laing bulayan nga apurimanan kunod. Iho piya nga patut iho tina dati boka ginawa dati. Isuang ginawa ko sendiri. Jadi puji Tuhan kumadati din sanan. Aya anam patut agang haulo manok nga 68 balas okay. Nga manto ko po. Parikatan ta ko po ayat 22 lah. Sayra no pundot asaru ilo dot ay katarimo tusung mantadet kainggoritan. Ino pondoit sinding idi nga osili kesaksian kumadelo sebab pemantada sinding idi it kanu dot sumo katahiri munung di keturunan diolo. Ailaan kuhot tamod igisuang ginawo diolo antakan idi irih no didot iho no po nga mangigit diolo damo iri katahirid. Kinayonon di pinabatos ko miyampay da sumpah kumadiolo. Iri na di may no di Musa pasurato iri sebagai iso sinding pinatuduk di siya kumadit tulun-tulun da Israel. Nunoretan da hilo. Hali piyah dot nukad kinarahingan. Hali piyad asaru ilod kawaya iti kainggoritan tusung kasusan ino pondoy sinding idi nga osilih dandod isoot kesaksian kumadelo. Paingkura kumanda kesaksian. Oke, miagala sinding. O Tuhan pimpinlah langkahku. Sinding-sindingan kasari dati teko mulong pia aratu gitu. Harus sinding mulong pia aratu May ko po. Sebagai nagi pangalimpu pustaka tibo. Sayra no pod osoro dati isinding idi nga osilih nandod isoot imula dati borosan dot ay kesaksian popokito popoiloh kumadati dot inopohit panghakan do kinarahingan nga haro kasari kumadati. Ay gunawon nagyom tumaga ko iki. Ade. Namilak kurayon ahino. Okay, ay manguro. Jadi ilo no padadi sinding-sinding ilo nga koruba takonon dadit iti kantakan pamagunan nga iati no pohom kosaraw takonon da kinarahingan. Okay. Pahilon takonon pula pelajaran dati mahadandad tadaw da suab harakago kasiwatan dati kanu ta kapag yang pahit isuanggat kay sisan na kabaktian na kasuabon.
Kanaw misi sa takod iswang dat sambayang. Kinarengan iswang kadya sorga kung sikaw da kaswabon iti agumo inaway andahay haraw hiko sinduol haray koinsok haraw nagimanha ko kataada ng kagirotan kumadahay upayin kakat upayin talang kago ginaw dahay da gumirot om gumuli kumadi Tuhan. Amo ti hay kay lampayin kuro kasunsudan dat kapasyan dahay payin kuro katutukan nila tanganak paruhang iti jamaat no nga ikalansanan dahay dat patilambus na dahilan o girot ta mangigit dia dat ay landahay iyan po mga kasari ditit pananud no nga iya hay nagit asarum maganuralan dat tumangkiyad kumadia tadaw da bay no ahakon nihan isuang nga tindalanan no kupasyon nuno pohit ralan dawayaan dahay timbabawon dahay nga patilambus nagihay dat isiriba do panghakan. Ampunan tayo sanan do sa dahi Tuhan, tinasambayang dahay, iswa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw kumadatid insanan, kapiruba ta kakagudot, kaswabon da swab. Inako po.